bunga mbrambra alingba we na batati bongi akongonga so iwarani na busangwa na ndo koroti be Afrika kwa itene inangia ti ngaso aleke gbani na tereti limotala na ngoi ti lakwiso ti ba kota sangoti na ngati kodro itene nzuni gango na ata sangoni ba alicha sangoni aike tonga so aike gina ndapreso si kujubelegba lo so si lo ke mukunzuti ngurubia lo godati tene lo kokapa na yati da fonono ti koroti be Afrika na kapati yongo na nduzu bendere ti koroti be Afrika so si ngoini muna lo ti tene lo tene sara tene mingi na wakwati de tasosi aike na ati akondo kwa gbengba so ti tene ala muku sala ti ala si ala sara ni na ala yeku sala so si ala ke sara ni na lo undanga mingi na awagosinga so si aike na yati akondo kwa so ti tene ala vunga asangu mingi na wabe Afrika na ndoti akusala kwa so si ngurubia aike sara ndali ti wabe Afrika ala ke warande asangu mingi na ndoni na yati asango so na litia sango sunga aike nga kapa ti 16e de finale si a tondani ngbeni biri na sosi aiketi kanguchumwe ti dunia mobimba sosi a kelekeni na mbegeti kodoti États-Unis nga na kodoti Canada nga na kodoti Mexique aleke warande asango mingi na ndoni na yangati wagosinga ti Junior Prince Maliavo iba aike ali cha sango Nicola a sangoni okona oko iziangati asangoso na mbeni nduru sangoti fanala so aike gina pikoti be kombite so si aziangati kota timingotere wala session extraordinaire ti watukwati alezo so si tambula na pikoti be kombite so aike lo so si lo ike mukunziti daba dalezo Simplice Mathieu Sarandi si aluti na lini na ngoini munga ngoi songati tene azana ndumbata afinia watukati alezo so si alontuti sorala na lango baluse na myombe tinzeti ngubwe sosi londoti on singa ngoisunga kojogbelegbia Felix Muluwa munga ngoisunga tifa na awatokati alezo porosoti ngurubia sosi aikesa ndina kusana dalti ngu mbasa mbala sosi aikega aleke warande asango mingi na ndoni na yata asango ti kekereke bini sangoni na yati asangoti soga eketi so lo sosi lo ki mukunziti dabada lezo ti koroti be Afrika fo Simplice Mathieu Sarandi londo tipika patara ginanda preso na fini kundu ti ala sosi aike ala kisa kusala na dagbata ti bongi sosi na lini aike lo solo ke mukunzi batati bongi aike sosi aike Priska Roseline Mano pikango patara so mulege na lo sosi lo ke watu aloso lo ke watu dabada lezo so bieti tenelo so si lo kena liti batati bongi ti tenelo fana lo so si lo ke mukuzi ti dabada lezo tondoti akusala so si lo galo sarani na société tenenti état des lieux izile gina lati wala sango mingi na ndoni na yangati Donald Walter Kenam fina kuta susa zana lotu betati bongi apika patara na bikwa kusu na makunzi tindo kwa chwa dalizu kuta fangombeti Simplice Mathieu Sarandi akuta zusu na linia ki makunzi bata Priska Roseline Mano agas ya pika patara na yango tindo kwa chwa dalizu na makunzi tindo kwa chwa dalizu alaga titene ya bagalo nga titene ya fa kusala susi yango titene kuala na ngui tikanga patara ni makunzi betati bongi afabia niso akuta kwa mingi titena sako si petati bongiel titene aganzuni Priska Roseline Mano igafade titene ibaralo ganga aussi titene iwara benediction na conseil tilo timokonzi tibadalezo ifangana lo akusala so ilondo titondani tisango nyawe so aketi bemengondo nandoti ndokwati ti dabata ti bongi a résultat so iwarani déjà a ingangu meso ni la si apeti kanga legi na yiti tene isa kusana nape ikina mbikina équipe so na teretimbi équipe ça qui est dynamique so ikizana c'est legi wangombo cha finia quoi so il doit tene il relever na défi so que na devanti quoi ni ane mais que possible tene isarani il doit tisarani kina excuse après il doit tisarani à état de lieu afa yeso abuba mais nanganguti nzapa yeke iki organiser service ni il doit commencer gina a yeso moyen so ikinani déjà a ressources so ikinani déjà ouais avant tu tenais ibando nandoti a wande sa gati mamboko na il faut déjà isa gereta kusana na c'est tu tenais et améliorer ni si imu kwati kodroti ni nanduzu surtout vision ti biati kodro so que kwati kodro so zana si c'est ake affaire ti mairie maintenant
doit tu tenir itambla na ya tia baka na tereta mer tu tenir si il gagne la contribution tu tenir beni kete pupu na meni changement a gana na ya ti batati ti bongi chimbingwa tere ti makunzi ti ndukua ti watuka ti badali zo na kuta zo ti peta ti bongi abagegi na poko ti so si gbia ti kodro ayambala tongana so si i tene na li ti asango so ayeke gi na ndapre so si kozo bele gbia mokonzi ti nguru gbia félix omulu akoka pa na ndapre so na yongo na nduzu bendere ti kodro ti be afrika na ya ti da fonono ti kodro ti be afrika izili ke na la ti wara sango mingi na ndoni na yanga ti junior prince maliavo agbotongo bendele na nduzu agameni ye so alimbi ti mungangu na kusala ti leta na ndapelele so kozo gbeno gbia mokonzi ti nguru gbia aguda ti duti na tere ti ala so ayeke sara kusala na ndukua gbeno gbia so ayeke bandu na ndu ti asango ti koka pa na ya ti matanga ti gbotongo abendele na nduzu na mungo tënë ti lo kozo gbeno gbia aguda ti fana ala so kue ayeke sara kusala na ndukua so lo tene gbotongo abendele so ayeke gi ye senge pepe me ayeke ye so ayeke mungangu na leta nga ayeke bungbi azo ti kodo sese ti be afrika kue ndene ti kodro ti i wara lege tene ye i ne ti kodro ti i ne so i ma tënë so la yani tene so ayeke ngangu tënë tene so airi i kue kodro ti so zo nde alingbi ga ti lekere ni na ye pepe gi i ya centrafricain maboko ti i sara kua akope ayeke ngangu ti tene i wara lengo ni na nga lo mungu e so ti fa ngangu kusala so ndukua gbeno gbia ti asango ayeke sara ti mu asango na amolenge ti kodro nga ti sara si amungangu na akusala so nguru gbia ayeke sara tongo mbele so gbia ti kodro ato atene ayeke na yani tene so la doit ti mu ni ti vunga ni ti ba poko ni ti gue na tere ti population ti mango population i sara apia lo gba ni azo atene yeke sara kua i sara kua mingi me tënë lo poko ti kusala ti so sara so parce que kua so yeke sara so ta lengo ni population ba pe atene sara ya pe kua so i sara so na mbege ti gouvernement zo kue la doit ti tene ba poko ni fo la ba poko ni tene apia lo ada exagera sisa we il faut la gue ba poko ni agua ni angisa so muso sara ni so sara kusala na lege ni asara lege na pe ngbanga ti e i sara tene ndo ti si mbeta gua mbeni ala kiri aduti ti lo so lo yeke gbeno gbia so ayeke bandu na ndu ti asango wa mungo yanga ti nguru gbia lo hunda mingi na azo so ayeke sara kusala na ndukua gbeno gbia ni ti tene ala mungangu ti ala kue ti tene ala sara di kusala nzungi na be ti ala kue ti tene kusala ti leta amai ague na dawa ayeke tënë ti ponctualité na assiduité na place kusala ti ala ngba ti pikali ti e ti leke gere ti ambeni akusala ndo ti duti da ti sara kusala ambeni mingi na popo ti ala ayeke ga gi na kua tongana ti be ti ala mais attention zo koko ayeke kogi le ti ye so lolu alege ti kusala so mbi yeke hunda na mbage ti nguru gbia ti tene i wara agbakuru ti kusala i wara nzoni ndo ti kusala si kusala ti alingbi tamu na nzoni aga ye so ayeke mungangu na kusala ti leta ti tene amai nga akpengba akota ndukua kusala ti leta beni sango ni na ya ti asango ti e so ayeke ti so ndukua gbenu gbia so abatene ti mungo mboko na azo so si aye ti ngangu asinala alono ti lo ayeke na mbeni kapa ti manangue na ala so si ayeke apoint foko so si ayeke na ya ti gbafaka ndenge na ndenge ti gbata ti bongi na ndö ti tongana e sara ayeke sara kusala na chlore kapa ti fango ye so atambla na gbele ti gbenu gbia ti oko ndukua so josiane li na be makasui sango ti matiterence de lever ngoi ndati kapa ti manangue so aga na peko ti agba ti adema ti amolenge ti kodro so ayeke na mbege ti secteur ti bongi fleuve so si ala wara nzoni ngu ti yongo pepe na lege ti akapa ti kusala ti ndokua gbene gbia so abatene ti mungo mboko na azo so ayeke na ye ti ngangu kapa ti manangue so abungbi ala kue so ayeke apoint foko so ayeke na ya ti agbavaka gombe akue ti gbata ti bongi bimbonga na begwanga na ala so ayeke agent de développement communautaire ayeke tene atoka puna kate ti awala ti zia ti ando ti akode so si alingbi ti tene ala gue ala tuku ayoro na ya ti angu so ayeke na mbege ni ka ti tene amu pasa na amolenge ti kodro so kate awa nzoni ngu ti yongo ni tene ti mbege ti secteur ti bongi fleuve ayeke na hungo ti avaka so asi balusi ya ndöni ota so si ala wara nzoni ngu ti yongo pepe bibi d'abord kongo mingi na ndö ti gbia ti kodro e bibi kongo mingi na ndö ti gouvernement ti lo so ayeke sara kua iba tongana ton so awara mboma so na mbage ti secteur fleuve na village bokasi
mais sorti son temps que quand je suis le signe d'autres terrain donc si ça y est goué il a là si là sur ministère de l'action humanitaire à Moureleni et réel sur le mot à qui était une condition de vie de la population du secteur fleuve à la base secteur fleuve à Kolomingi à Mou 23 villages il y a 23 villages à Itati son non seulement même d'Anganga à Kikape tout une coup enga d'après à Domoyon soit projet à Goulana Zaka à Yenikwe à Tinapan les Kengola qui d'après population a été obligé de tenir le Nyongingu si Bali et à là-bas même Ebola so person est exposé la nuit parce que dans le secteur fleuve dans Mbaketi Tingu il y a Itati et Congo Zaïre et à Itati Congo Zaïre sur hôpital à Kagika donc on a Itati fleuve soit songé il faut parfois la fangu kana Itati so tenir à la Watunga mais là-bas na fangu ngukati gangoni aussi à la petite rencontre même couper la ka tiganani na kutiti ekena Mbaiti Bay Africa kapati manango so aikena yati ango boso sindo kwa benek biaso batenti ngombo kona so aikena yati ngangu azana sisi na legeti bango ndoti benik bani so aike José Ali na Bemakasui titela tombera na mo ngiti kodo so eka na ngati titiribira na teneti kobela ti sensation si aikena mbegenika mungo mapoko so ministère de action humanitaire so ki bikongo ngangu na ndutilo depuis le langope maman ti Bemakasui longba toujours ki na ndoti guerre lo là sur le tombela na iga a formé comment il doit tenir il mouclo il goûte à désinfecter en gousso à mamati à ikati à babati à kinyon dans secteur nika donc formation ce qui va niquer ils sensibiliser la population et tu fana la comment soit doit tenir à la moi closo à tout kuna yatingu c'est à la nyo tenir à la batana simitala et quand aussi à toka puna katita à la kosu si akoka pana tingusu ala ki guina let lando Tibouti vunda sanguna ngati tuko ayo na yati anguti tena mu ngiti kodo so akina begenika oranzoni ngutiyo legiako na yati bango do tigbati kodo foste archange toi dira so akina yati ango bobala kotilo lakwe na yati asangoso lena a paleti kobela ti kolera sosi aondoni na yati district sanitaire ti Bimbo sosi ke bokasi okonga na mbegeti ndimba meni tambula ti kusala ti ngurubia sosi na linia ke gbengba so batene ti seni docteur Pierre Somse a goka na moyanga ti biati kodoti be Africa Faustin Archange Touadéra ti tene atombera na awa be Africa so aike na begeni kati tene akanga lege na kobela so na tereti gbengba aike ndokwa ti bendogi so batene ti seni OMS ngana ndokwa ti bendogi so batene ti amolinge so nduna ke UNICEF si akoka pa na yati tambula ti kusala so ti nga sango na ndoni Roland Mande Kuzu aike muna ya sango na ndoni meni ngangu mboma ti kolera apika kodro sesi be Afrika asara si amenazu awara kobela so nga amen azu awara kwa na mbage ti Bimbo bokasi nga na ndimba na mungo yanga ti gbia ti kodro kota wa fangombe ti konde pakara Faustin Archange Touadéra meni tambua ti kusala abagi gibiri so na lini moki wara gbenyo bia so akibando na ndo ti seni nga teni ti zoni ti awa be Afrika kwe Dr Pierre Somse so na tere ti lo moki wara awa mungo maboko tongana bumbit so akibando na ndo ti seni na dunia mobimba ngana ndokwa ti bendo ti gigi so akibando tene ti amolenge UNICEF so ala gwe na ando so na ngwe so gbenyo bia si logota ti mungwe so ti tene na wa be Afrika so ti tene alingbi ala kwe aye so kwe azana sese ti kanga lege na kobela so mati kolera so alondo ina na ti secteur ti Bimbo ngana secteur ti Mongonga abuba ti lo miji na ti so azo mingi la akena kolera ni so alingi bango ko na nduni bali miambi on bango ko na nduni bali miambi e azo mingi aussi api awara kwa la sibia ti kodro aunga ti telembi da yo na équipe timbi ti tene mo la solution ga ibembe ti nga yeso atia tene sarasi kai bali so bien ila si tondati amulati na bukasi ko to za ilmu kasi soka ga usia akake mingi akpa usia tutida ka ni sara kwa mingi ngba mingi tene muyoro na azuso awara maladi so nga usi na famille tiala asongo tiala nga usi na kumba tene
do ti kodra wa yola zoni ganga kumba ti tena lekena do tingu so apuba sara ngoko we ginda ti do ti ko so apuba so la si azo agiligi apuba so anyungu ti bali so ke zoni ko nguru bia ti kodro sisi ti be Afrika na azu ki mu maboko na lu ala kitsa ngangu ko ti tene abembendo si tene ti kobela so amai agbundu kwe na kodro sisi ti be Afrika pepe danila ala undana zukwe ti tene ala kpe anja so afanala asanga ngala ko ti gwe nando dali mo ti koro ti be Afrika ti fanala so ndali ti tene amulegi na la sala sar kusala tala yamba ti bemengondo nando ti koforo so si ay keti l'État do kwati inspection générale d'État alondo ti le kermini kapati manango yegi nanda preso na mbege ti ndo lango nganando tengo ko bele de plaza na bata ti bongi ayini atambla na gbele ti lo so si lo ke Noël Evariste Gaiwaka so lo gana ereti lo so si lo ke inspecteur général d'État Sangoti Martinez Gayo matanga ti zingo yanga ti mandango yeso atambula fade na gbele ti loso gana iri ti inspecteur général d'État ti ketengoi so si na ya ti akota tënë ti lo fa tënë lekelengo gere ti mandango yeso na ala so ala iri ala atene a partie prenante amulege na ala ti tene ala hinga tongana ye si kusala ti ala ayeke tambula ti tene akua so ayeke sara aduti polele si kodro ti be Afrika nga legi ako alimbi ti mai aduti lo so lo gana iri ti krefiaf lo mulege ti fa ndani ye si ndokua ti ani ayeda ti mu maboko na inspection générale d'État ti tene lo sara kota mandango ye so na ala so ala ke sara kusala maboko na inspection générale d'État na kodro ti lo so lo yeke coordonnateur so lo gana ye ti inspecteur d'État ti ketengo ye so lo yeke fa na ye ndani ye si ala lekeregere ti mandango ye so ye ti tene i fana gigi na Centrafricain koye na gigi bokibati na ala hinga kusala so inspection générale d'État sara kereti amunju vokoso ala ke na charge ti tene ala bata amiza ti kodroti ni la ira la partie prenante ni avec gouvernement partie prenante ni avec société civile partie prenante ni avec ala so aida donc kwaso ijue asala ti tene abuna lo maboko ni la ilo ya si tene avec joni organiser mbeni il fa kwaso ke sala kodro amuna mission ti tene sara kwa me comme kodro amuna mission so sara kwa aken joni mo fa ko di kwaso avec ton mbeni rapport mo fa kwa ni na kodro mo teba ni ke sara kwaso ni ke sara kwaso ni ke sara ni la so ira la so ira la na partie prenante la canadi bombi so ala ba ala mana metela ala ba aussi na tonambela yeso aketa titene ala ganani aussi titene ala muna isi pimba na kwani ala ganani bila ibuku ko titene yuma kereso mandango yeso ake unzi kekereke lango balo tatinze so ekena yan lo so si lo ke wainda kubuti ketengo ina ndokwa gbengba so abatene ti lekerengo yati kodronga na ti lekerengo ada Max Sinatara yakara a londuti lutina litimini pikango patara na biko kuso alondoti ona akutozo ti kodo so si yake na legeti boali pikango patara so abagigi na tikete da manango mbeti so si yake na kilometre baluse na osho so si yake na legeti boali ndati pikango patara chala so ayeke ti tene na pika patara na akutozo ti kodo so na ndoti teneti konongo yati batati bongi wala so si adereti pialoni eco cité Sangoti Majorine Ngongo na pikoti agbati anguti manango ye na ndo ambeti ndende batia wa manango mbeti ti IEM atonda ti wa makanda ti ala na yati mbeni kotaka pati matanga singa na yati matanga pikango patara so agana pikoti awulu so eke bagigi ndali ti pialo so irini grand bongi so eke bangondo ti biati kodro si ifana ala so na pikoti agbati pikango patara na pokoti ngorubia na awabe Afrika so mango tere aga awe na yati akete nango eke futa ankinza chala titene akusala ti pialo so atondani aiketene so asikiki na yanga ti wenda kubuti kitengui na ndokusala ti urbanisme so ake projet ti président de la République chef de l'État professeur Archange Touadéra sur le yé bien de Ténéville ti Bangui à étendre na mbeti 50 km à legeti Boalé legeti Tamara legeti Mbaiki ngana legeti Mboko et on a là sur la baïki bumbike ake ndali ti
projet d'extension soit yérini à la cité éco soit na PK 26 na légiti Boali et soit à mon côté superficie tena étant de ville Bongi igile giti tena de serre ville Bongi soit encombré. Si mokonzi batachi begwa solo mutene na igichi awabe Afrika so na begika e ikifanya ipeko tipika ngo pataraso. Je suis bien que vous avez dans ici. Si ça se bangia comme 50 km na ligi yoko kwa. Nda kali. Ndio kwa nduru na bangia kangu sio alangu da koja wa. Anafanya ka ala pesara ita kwa gina ndutu. La sisi na projet city uswazi ni ambati mundoni. Ndio tunapeta ninga mingi also kwa terrain ya ti wana vitabu. Le débat ministre de l'urbanisme avait échangé sur la préoccupation des populations. Il y a un membre du cabinet qui a la dégâts de la population. Après qu'on a beaucoup, il va léguer ces petits matériels qui ont projeté il y a tout le temps. Sangoti mandango mbeti na hatia sangoso awa mandango mbeti ti promotion balako na ukuti institut international ti management sonduna ke IIM sosi adire ti promotion ni Faustin Archange Touadéra alono ti wara makanda ti ala kapa ti amatanga ti warango makanda so atambla igina la inga so alondo ti on nandu ti dalango alo tengo kobe kitika na gbeleti akuta so ti kodo sosi atisala sangoti divine kekese na pikoti agbacha nguti mandangoye na ndoa mbeti ndende bacha wa manango mbeti ti IIM atonda ti wara makanda ti ala na yati mbeni kotaka pati matanga singa na yati matanga so aiki wara agbacha angia so a wa manango mbeti so alekere tonga na ingo bia adodo ti guna atangani si ngwe so amupasa na loso logana yireti Benigbia ti faso gorobia azana sese mingi akota yendali ti mandango mbeti na be Afrika singaleke ako agerata pialuso aike lekereni dalichi a wa manangombeti na yati be Afrika. Biati kodro susilo ke wa fangombeti so yirchula ke professeur Faustin Archange Touadéra loani lo muyanga titene asara formation na masika parce que kodro ake mai à partir de compétence inasi le muyanga titene il faudrait que à Maseka, à Mandaye, à Maseka Mingi, il faudrait que à la Ingando, tu tenais si à la Bukodro, à Gunandosu. Et puis le Muyanga le tenait, il faudrait que Manangoyini, à Mbagina Bangi Gapa. Manangoyini, il faudrait que à Bouy, il y a Kete Kodro. Il y a Silani, Undanaye, tu tenais, et sous Meninja, tu tenais ça, Nagbeti, à Wabada Alezo. na sango cha wanguru na cha sango cheso aike birisi atonda ti 16e de finale ti kanguchi wetu dunia mobimba na zingo yanga ti kapa ti 16e de finale so kodo ti Canada so si ake oko ti akodo so si alekere gere ti kanguchi weso alondo ti zi yamba kodo ti Afrika ti bongo na ngu oko na para si na ndembeso yeke saratene na la kodo ti Brazil aike pikandemo na ndembeso na kodo ti Japon singa na ngbonga gombe ya na ndambo kodo ti Allemagne aike timbe tilo na kodo ti Paraguay i zilegena la ti wara asango na ndo cha ndembeso atambla biri na yanga ti yanga mbe aike gina ndo cha sango cha wanguru so si asango ti la kwiso akondani na yanga ti kodo ikiri singina la koso si achuchuko si aba sango so ya kwala londo pepe iki wara terrain na ngbonga miombi ndal cha sango so ko na yanga ti Bunzu France